megalayapost.news. UMLA ka nung po constituency ba meral bon sim mentagasi lapan pau gijing sosi bagi jitu nung bakrau halor gijing klanno i Dr. Didi Lapang kum nung ilam barat ba aga jala hari boy district bat bolong ru nung mikman barim ka nung po constituency ula pa ru ya kubur lem syaka jing kesem ki kun kiti ilok jing i bat ka kur Lapang ba blay jong gijing suk un pentengan ya ki hakum kene kapor ke bakin du ya kene gijing ja ke bang sosi ke bang iladu no yaw nung ilam ulong ru ba gijing klat jong i Dr. Didi Lapang kalong sisya gijing nung bakrau hom tang ya jala ya kariboy district ya kanong po constituency Henry ya uru shimen namar u Dr. Didi Lapang ulalong kum tau mentor leno nu hikai ha ka jing enti jong ka jing imju kamtam ka jing poi jung sya kan ka kadan melong kum nong mikman ka ba job kum MLA house name arajar kat pra ka deling ba ka jing kerku nai Dr. Didi Lapang shushu laban rabru dak bong ba unam la ban klen ya ki mati ne ki kam ki baba ki balale dau Dr. Didi Lapang ha ba shibun ka jing kala kilawan ha ka jela kamtam hariboy district bat hanong po constituency kapor laka mensim gejing sengukia na sungo ban penpau gejing sosi ke bakrau alor gejing klat no kejong i mahe Dr. Didi Lapang u bolong u mentor yang bolong kum ukupa yang simet kum u nong mikmat na kanong po konsumsi u ba menta na sungo kade gejing du ke bakrau jungi hukum ka nong po konsi bat ka them riboy hi borok koi bat ka jelai borok koi halor ka jing klat no ka jungi menin menmit bat ba ngaso ban pha ka jing solem ya ka ying ka sem ka jungi ya i nya amethyst black ya i kun cenderang jungi ba beluk black ki ksiu ki persakurim ki men ki para ki bahing bahasem jung i yang kur Lapang rukum ju anong jeri bat ki bagi jaka so kon pha ke jung solem ba ublei un ai ke jung ja thai ya ka men siem ke jung i mahe Lapang bat ha ke ju ko por ba dang bu ke jung duai na kon ta ki bahing bahasem ke jung iru bakin nang la benang pentikna bakin bu ke senya hau blei trai kendra bat kini ke barok ki de ki jing bu bet ki jong nong bu nong thau ha ga baula ibet ben sim no yai mahe a karta ka ba melumala khandai khundriu snem tam la ne duna ke jing no senyang ke jong i ya ka themri boy ya ka nong po ko tunsi ba ya ka jalla i paro ko we ke de bangi kum ki ba ngem la ban klet ya ki matti ke ba i la i no sendin jong i bat kum u MLA bo mo i la penhe pensan yang simet ubala kerku ubala ai kajing hikai duduk ba ngedang dan bang ngedang nyambut rengkat bat i kumtu bat dro ha kajing yai lenti hadu senam arya kat pra bang yo kalat bangan yang election bat ban job kade kajing kerku jong ble bat kham tham ka jing kerku ka blessing na i mahe Lapang bangalong kum ni kum bangalong dan margata bagi sim ya kene kejing klat kejung i hanga simet lane personally yang ai klade kejing du ka ba krau hatu kata-kata bang ladu yau ne urang ba ubolong kum pa ba pen i baju batai baju seneng baju kentu yang ana ka puas margata kene ka por kum u nong mi khamat uba mi bujli ya ka jong i duai ble trai kendran nai kejing jat hai kum sim kejung i ke yang ka sem i baro bat ngi scam ba ka riboy ke jongi ke jala ke jongi ke nang pen mi chu ke beru ke dong yalam ke nang la ban kit ya ka lengkor jong ban sekri ya ka dong ber ka thai he barok we megalayapost.news